Hilate Culiacanaca. Agosto la cane persita para el casino. Mama Bartolina Sisa, Ahuichasana Yurubipawam, Ataraki, 24 de agosto. Ayukat Hamawa, Abiayala, Wakist Awisan Beja, Ruskip Anyani, Wakist Awin Beja, Saranyani Wakau, Kana Penisa Yuriwaipacha, Hichasti, Sarantastan, Waniopurt, Anywaytan, Ayo Merekaru, Kamarusa, Akahacha Lortata. Bartolina Sisa Tupascatari Achichila Wichanakasana Kahajalur Tata Sukan Unyashatas Karakiwa. Ukatkamo Hichahapurt Anyaniwa Karakato Taknamo Sarantanyani Ukatsti Okwiri Margarusa Purint Arakinyani Wanchitaha Niawa Kaha Ayo Markana Hekatasiraktan Saraki Puninyani Aniri Kist Anirit Bashpa Amerikajiri Nakampisa Ukamata Kulhamata Inasa Utapasa Kulhamata Inasa Sarawina Kapasa Naira Awichasana. Katakanakata, Saraki Puningani. Makan kau karam ada kis. Ukahat makan. Kunatas katus itu. Viernes. A ver, unhani visita no ya facha. Bartolina marca para usar visita. Visita no ya facha. Hayu kama tawarus kit awaitan Culiacanaca Pijupanakaja akapatan sapa martes alwatawa chica urkamawa qatuqa apasi sasaqana istapqaraki kunaymani alqañana kawtqaraki sarkirina kapurt anirex comunidad anakats purt ani phukanaka alt asip qisasa hupanaka qana istapqe sapurut khama hupanaka khama irqawina kapisa saranta pqaraka pacha hichaqa uñit aniki puniñani qaraqoto marikar purint añani katsti saraki puniñani Bartolina na akhiruipa uñit aniri pesca más apamay kaos mo ya listo dos pisos kilo ya kama pues mediodía Hilate Culiacanaca, hikist aphañani wakist awisan peja purt anuitanaka esquillani mareka kama untataski qollo nakasa yamakis kakulkatisti Ilimari wa untasitara ki aksatoqet pachaqa ya akawasa qollo patanakasti ka taypina kansa comunidad anakaja uthiwa anchitaqa qatastanwa nakaja esquillani markana humanakaja unhasipuk pachata wa kun hamasa untasiskim wasa kaja wichunaka kiujila haniut kiti qoqanakasa ukatsti taya patachaqay ukatqaya kaja altiplano kamas untatarakichaqa anchita nia pura nia waha k'ankarakta kara qoto marekaruja ukata huk'anpi haruskip t'ataskarakini untatascarakini sa kun hamata inas hakawinaka yamakisa paisaje turístico kanakasa pachati hanicha taqa ukanakwa uñit anirakiñani saranta kipuniñani hawilla sasina arunakampi saranta kipuniñani uñit iri hilata Culiacanaca. ¿Estoy bien? ¿Que estoy entrando? Sí, directo, ¿eh? Sí. ¿Qué lugar se llama este? Calamuni. ¿Calamuni? Sí. Calamuni.
Gracias. Hayukamata hichaja Maca, acá este municipio de Zapaqui, Maricarúa, acá Jaunich-Tataraki, Sakiwa, acá Gilataja. A ver, Gilatampi, Aruskipt Añani. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre, por favor? Me llamo Wilmer Reinaga. Don Wilmer, ¿y cuál es? Bueno, nos comentaba de que también Bartolina era parte de este pueblo de Macamaca. ¿Cómo nos puede comentar en un...? Sí, una pequeña reseña histórica, ¿no? Por lo menos por este cantito, donde se ven los tunales, llegaba la Bartolina. Acá también vivía ella, cuando juntamente con Juliana Pasa, ¿no? Que era Tupacatari, que este camino de este lado va hacia la tierra de Tupacatari, Aiguayo, su nacimiento. Entonces, juntamente con ellos se venían acá, ellos vivían acá también. O sea que aquí tenía su sembradío, algo por ahí. Sí, era su casita, o sea que esto había su río, entonces, justo por este lugarcito del tunalcito es su casita. Así. Sí. Y ahora, ¿podemos seguir viendo su casita? ¿Sigue ahí los restos de su casita? Sí, hay pequeños restos, hay o sea, pequeño nomás ya es la construcción. ¿Y este lugar está tal vez ya considerado como patrimonio cultural o hasta el momento sigue así un lugar común? No, es parte todavía, siempre vienen acá. Acá tenía que ser el monumento de la Bartolina. Ah, sí. Sí, pero se ha subido arriba porque han encontrado los restos de su casa, siempre donde vivía. En ahí siempre había vivido. Entonces esto todavía tenemos que subir arriba para llegar a la comunidad de Ocuiri. Sí, está más o menos a 2 horas y media, más o menos, pura subida es. Muchas gracias, agradecerle. Hayukamato a Sawayisto Gilataja, akan jupaja irnakta sepinirita pa Bartolina Sisawichasaja. Kunaimani akaja yapuna campi, yamaki satuna yapuna campi jupaja al asisawa kaxaririna siwa tupaj katari jupampe uintasisaja kanapini jupaja utjasjerita pokatsti takpaya ka provincia loaiza toknamana kam comunidad namana ksarna kerita pokatsti aknama wasasaw Gilataja kanaististo akaja hawira naira pachano katsti ka khurgatin kha tuna yapuna ka untataraki ukanakan hupaja irna qhiritapa ukamata kaisa qhatuna kr ayuay nama hupaja qhatuna kr saririta turka kipañataki ukamat khamawa tupaj katari hachaqamasani achachilampis untasi oyrakitapa sasawa historias ukamaraki akaja nairja hilat kuyakana ka saqanaist arakisto kunmata hilasa sawyarakisto akamaka markana hupaja walipuni ka samart'añano ka samart'año markapano kat kaukite jupaj jutki kun achuwina kampi sernaqt'añatakis akharuq samart'apininin kut khakhurkatin supaja yapuna kampiwa qamasirakin sakiwa sawayarakistu kamata hilatkullakana sanant'akipuriñani Ocuiri marka katjaniñani uñiqt'aniñani kun hamata inasa Bartolina sisa awichasana markapaja. Ahí va a llegar rápido, lindo está el camino. Camino, dice, ¿no? Ayo como hilat kullakana kasharas ktana kahala qathakna mana kawut harakita inu katstim polvadero qena kastalo heq ente yasita usantas ktana kunalaiku comunidad Ocuiri
Bartolina Sisa Wichana Marca Paro Puriña Laico Chacansa Marcan Javier Actan Cura Imana is Americana Casakirikita Pau Comunidad Anacanucat Capenaca Jaya Puchuyan Pugalianta Sipucaraki Wanunax Nia Purinta Yapkaraki Capenaca Janioca Cebulia Punax al Absura Karaki Capenacasti Nia Walisuma Chuskaraki Yapunagasa Ukama anyway tan America Chirina Kilat Kuligana Gokatsti Kepa America China Pachani Irnak Asip Karakopanakan Pisam para Tasta White asini waitan arunt asini waitan chakatsu kamaunyit awaitan aka qollu manqa marekanakan wasanchitaq sarantas karaktan waqanakas chaqapi akaqmayqa vallu kamarakirita inawa kunateqa tuna yapuna kapiniwanchit atuñhasiwayi tuna yapuna kasukatsti akaqa kuna ch'uqñamanq'ana achuna kasañani ukanakasa achukirakyukat panqaranakasas ukanakasa waliwa chuntataraki aka Todos Santos ukrukunakatahiya akaqa achuyasipkarak pachayapuna kaqa wali hach'anakapuniwak samarkanqa ukatsti valle kuna ch'uqñachunaka moqsachunaka uka hilpacha iyapuchrantataraki hawiranaka sampe uthaki ukat umaqmaqu wañanta takipuni umach'aqa aynasht'ayañakipuni munatapaka markanakarusa ukama uñiqt'atas karaki hilatkullakanaka sarantakipuni ñani kunqamataynas uñhakipuni ñani uñhaninkipu ñani akaqa ukuiri marayka ukat ukamata wakama unaymani akaqa t'aqasiwinpisa hilata auto Eurisa purintas saras karaki ukamata niñani ukuiri marka comunidad ukuiri marekaro uñhatawa chaqansajiwa uñitani paisaje ukasa uñatarajiwa ukatsti chaqa uñitani ñaniwa Bartolina Sisa Culiacana awichasana utapa Bartolina Sisa warmi kalpa kalpa hinna kanki Bartolina Sisa warmi ya warmi ki ya warmi ku almilla ahsu yuhtuna Yatunka, Pataka, Esjatunka, Payani, Marana, Yuriwayatana, Bartolina, Sisa Awichasaja, Ucatao, Hichuru, Ma Campeonato, Iwasnaja, Acana, 20 provincias, Pacha, Pasibañani, Cuyacanaka, Gilanaka. Hayaya Bartolina Sisa, Hayaya Tupac Katari, Hayaya 20 provincias, Hayaya provincia Loaiza, Gracias, hermanos. No, del lago dice, ha de traer sequía, no la lluvia. Potata. Hay como vas macatanis tane hilat Culiacanaka okuiri marcano heqatas jarakta Yamaki sakan ha Culiacas Bartolinas kupanakampiwa chikanchtasis karaktan wali qariñakiwa ukat makatas kakiñaniwa kaisa patankiwa siwaka Bartolina utapa Bartolina awichana kun jamás hupaja kasiritaina ukanakas uñaitayistaniwa Culiacanaka hupanakampiwa haruskiptarakiñani ukat pashpa akan hakasirinakampisu kamaraki Es la cueva.
chaqpurin t'ani wayraktanwa kawkarus hupaqa imanta siriytayna kawkarusa kaqa aka españoles coloniales haqanakat hupaqani katugunta phañapataki hani huparoqa hiwaya phañapatakiqa imanta siripacha aksa toqenqa hiqatastanwa kullaka Graciela Vilca hupasti ejecutiva departamental Federación de las Mujeres Bartolina Sisawqhamawa p'eqenchit askaraki hupawan t'aystani kun hamapachansa naira kaja awichasana hakawipasa kamisaki kullaka Graciela Walkiwa kullaka Roxana ukamaraki canal Aviala manakarusinti hallalt'apsma walkiwa hichatardenja aka aniversario sañani maraphoqewi pukana hichurjama qarurjamawa yuritana mama Bartolina Sisa qarurjama roja phoqaniwa papataka soqtatunka soqtani mara ukatwa nanakaja hichuru como Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Bartolina Sisa amtawi hutaptja wasuru tuaqamart aptja wilaqota nair hach'aqota utjataina aka apachetana y sika thaki ukrana sariritapa y ukaranawa mama Bartolinaja kayunchiritana entonces akiranawa kayupaja thakipaj sarataina sika marcar y ukatwa suru ukarua ma q'uwancha luranipta ukawilaqota uksaro y ukatwa hichuruja amtasipkaraktua campeonato relámpago patunka provincia aka oquyri marcana nasiwipa ukhan y ukatste akaruja amtiri jutapjaraktua aka qarqanwa mama Bartolina Sisa imanta siwayatana aka español q'aranakaja katuntaña munapjatana pero mama Bartolina Sisasti hiwasatua luchawaye liberación ponguiaje español haqinakata liberañataki a ver acá qarqaman qarmantañancha kullaka kun hamapachas unit'aniñani kaja ukaman qhen imanta sirinwa Bartolina Sisa taykaja sarakistua kullaka Graciela Vilca ukatja ukama pashpaqa masaniwa hiwasana kaq warmina kama provinciana kampun hakasirqamaqa ukama ch'amanpiwa patarusa mankata niraktan wali ch'amanpiwa ch'amatukuñawa ukamatwa purt'aniwa yaraktan kullakanakawa chaqans p'eqenchit aniwa yistu hani hasakiti puriniñaqa aka chaqaruqa a ver mantañani Bartolina Sisa akamanqaru hupaqa imanta siritapa aka Bartolina Sisa taykaqa akamanqaruwa imanta siritain hani katqapqañapatak huparuq ukan perusa hupasti akan kunus manq'iripachan manq'aq'iptatata makataniripachan ukhatpi kullaka Bartolina Sisa ukhat achillanakasatsa awichanakasatsa churkama utki pito hampi uka hupanaka q'ipnaqasipjana naira tiempo abuelo naksa ukatpi ch'olqi thuru hupanaka hani ch'am tukupkitej pero churunakan hani uka manq'atantej fideo arroz kunaki manq'astanaj ukatpi mama Bartolina akan qamantiritanaja pito kamaraki hampi aukanakupaj waña huira sañani waña alimento apjat asiritapaj ukatu akan hasta arumanaka surunakas akanay han katunta phañapataki haymanta siripachan hanicha ukatpi akanyanqa q'aranakatakiqa chuymaj wal ususej khitis Doria Medinaj q'arapuchuy hanicha ukamaraki tutu quiroga ukamaraki naira q'arapuchunaqa hakasipkaki hupanakaki haqeñ munasipkiaj hiwasanakaruq q'al explotañaki munasipkistoj ukatwa mama Bartolina ruwal hach'aqamas hampi amtastana akam uñhama kullaka aka qarqaman qhanqama siritap uñhama ukatwa li hachañ hamawa mama Bartolina Sisat amtasisinaq kun hams kullaka hamkutaq p'eqincha waypachanaq kun hams uka q'ara ñanqa q'aranakata hupaq protegisi waypachanaq pero merecidopja mama Bartolina Sisa kaysa chuquiaguillo más Hérculo rawaye sañani ma uma hark'antawi kumaraki pampajasi ukanwa 40,000 hila kullaka hupaja como soldado hupaja cuartel de pampajasi ukar armantaway ukat wali uka kullaka hani wiñayan suñabeta wawanaka sans wawanaka paruja utjaña pa ma materia escuela nakana
Universidad Anacana, Yaticha Siwi, acá liderana casata. Bartolina Sisa, Tupac Katari, Comaraki Gregoria Apasa, Micaela Bastida, Walja, Hila Cuyaganagao, Hiwarawaya, Acanyanja, Aranagamper. Purintani waitan kaukan hupah iman sinichak utaparuraki uñit aniñan kun mas ukan khatasis kpacha. Saratanyani kuyaka Graciela. Fácil katanya batiki ukam. Hilat kuliakanaka purintani waitanwa oquiri marcaru marcan hichakau cansaut harsiri pacha hiwasa alwat pacha sistan pur hanyani puriñani sarasktan kama wala chamampe sarasktan kuna taxis sao tagna mas huta waitana Bartolina mama na kaha utapa kun jamas hakasiri pacha uka uñhanya laiko hichak purintani waitanwa inas kuma kau kapini pacha sasas hiskaschiata wicha uña purintani waitano uñhtañani akan hupaja akawa peqañapaja pito akampeja lord asiri pachana akampeja contari pachanwa pitos ukatja hupanakata kaja kuna kispiñanak lord añata kis akatu hupaja peqta asiri pachana kaja hupaja kamawa chamancha siri pachana kamawa hakasiri tapa awichasaja urasapaja chaqapini akamuñitasaja hakatuñitasaja chimaroja purkasiriw akaja ch'alaqtasiw chuymasa akamapini t'aqasiway pachana akanat hakasiway pachana awichasaq sañhamapi akaja t'uqitup hakaruq inas qollqanak imasiri pachan nayjajani utjan chaqasa qollqe akaja qoris ukanaka utjan sarakis turkakiña t'aseña utjanman q'añatsa kuna kajyana katsi ukat ukamaw akaja kar imt'asiri pachana kat akaperqanakas nayrja achitkamaja walja maranakawa pasjaraki ukat achitkamasti qawqamarats utjaskakiwa. Ukamas tihilat kuliakanak aruskip añani wakist awisampeja akarupurini waitan akamarkasti provincia ikist añani wakist awimpeja purtani waitan ukamarusa provincia Loaiza acá hanchita qataston provincia Loaiza comunidad oquiri sata oquiri akanut hasirita pa taikasaja ukama yati awimpi ka hikist añani ukist awisampi hikist awayaraktanwa pashpa kuliakana kampisa akana hakasiri uthasiri kuliaka Graciela Vilca hupasa ukamasti hilat kuliakana hutiri sábado kama panaya nansutihasti Sonia Quispe ukamaraki kamara kakpakatanja hilata Williams waywa hupawa chikanst asiwayaraki ukamaraki juspagart añani kitinakate hamparampi katok awayistu akaja kuliaka Graciela Vilca ukamaraki kuliaka Dora ukamaraki maini kuliaka hupaja kuliaka Marta hupampis chikanst asiwayaraktan hupanaka wakar pektani wayapgestu ukamasti taqeniru hallalaki panaya hallalla kumata puniu amtas tua kuli wartulina kumata puniu amtas tua kuli wartulina